بس مكان أنتم أوروموريستية جت سوماليستية جت دريدو عندي يقول لك أرتا بيتي أقول من فت من شتونا من فرو almost واي شوفرتنا دي تقول من دفع لنا جميع وقت من جارتيرو إيه يا منا مري ما تيفين خبج منا مريتيف يا مان تنا أكولي غلطي سوشيال ميديا رتي جماعة جرو مري كافي لما في سدي خاصني جرا خبج توني أمو ديبسون أكبر شيء ديركام وان تيجمله ديبسون له همر بانه لغا سنتوبة چولافي مغالا سبا سبلمان نمو تجرا چاجو مغالا دريواتي حاجنو سبا سبلمان مغالا فدرالاتي ومچي منستيرا كبجمو دكتور عبي أحمد يافا فريتريزوني وخانيس درايبورتي بك باروري نزال بك أنا خجلنا كافن زوجاتي تنافو أكيرتي غافر في حاسوا بريء خجلنا مجمع استرا مقالانتون أكمل دريدوا كشوا جامتي أمّا دريدوا مقالا بيبراه نبستي جناني تنافو سنيور جول كابتي أكمل جروتي مقالانتون إثيوبيا تكو هاتاتو أربعة إلى إثيوبيا تكو مقاسي في جراج أميت خندين ركوم مقالتنا دور رايغلني بيكم gize jijjiramni mootummaa yookaanis kantiibaan waggaa shanshanitti takka waggaa lama fi'aati wal jijjiiruudhaaf dhihaate rabshaa magaalaa sana keessa ka'uu waanuma baran amma immoo rabshaan sana akka hin kaane nutis qabsoon deemna duris magaalaan tun oromoonistii jette soomaaleenistii jedhee mootummaan federaalaa isin lameenuu hanga mootiin takka kannamtu wanta haati wajji bulchaa sabaa sablan hammadhaati jedhamee deebisaan kan name kana kanaafuu waggoota shanshanitti bulchaa jira dachii dabarsinee kanninu dachiin yookaanis tiyya qofaa miti kaaree 500 takka maqaa hadiirootiin jiraatee kaartaa nama gurguruu miti shunkurtaan taane yookaan dinnichaan taane magaalaa baasnee kuduraa fi muduraa baasnee chirichaaruudhaan magaalaa ka gurguru eenyu ka mallatteessu mallatteessuuf oo eenyutu mirga kana kanne kaabinee as jirtuuf oo eenyu mirga kanne mallatteessuudhaaf maaliif haasawatu gongorsan hawaasa gongorsiisan hawaasni as jiru jaalalaa fi kabajaa wajji jiraachaa jira soomaalee fi oromoonis obboleeyyanii kalees wajji turan arras wajji jiran borullee wajji horan magaalaa tana keessatti ibiddi qabatee ture ni beektan hogguu takka saba oromootii soomaalee wajji lola hogguu takka saba oromootii amaaraa wajji wal fixan hogguu takka saba oromoo sabni oromoo nama hammata malee ganama dabree namaa simmiidhu hawaasa takka hawaasni kun wal jaalatee wajji jiraachuu jira kanarraa kan ka'e maalii fi magaalaan arraan tana magaalaa dabarsamtee soomaaleef kannamtee maaliif barbaachise gammachuun obboleeyyan keenyaa gammachuu teenyaa miti heera dhiisetti yuuneskoorra galmaawee wanni galmaawee heeraa akka galma heera abbaa gadaan galmeessisanitti obboleeyyan keenya kan soomaaleetiifis kanname yuuneskoodha tanaafuu dhugaasni magaalaa tana dhalate obboleessa keenya heer dhiisee bikka itti kaayannu siidaa odoon tahin kitaaba siidaa fakkaatu waan heer dhiisee ibsuu danda'u okke harkadhaa rakkoon qabu kun magaalaa gurguruu miti gaafa paarkii maqaa alii birraatiin moggaasne obboleeyyan soomaaleen hojii dhiichisaniitiin kan kabajaa turan gaafa galma afran qalloo dirree kubbaa keessatti ijaaramee eebbisanii isaan gammachuun hojii dhiichisaan turre anaanaa godhamu obboleeyyan keenya kan hojii jiru immoo argachuun qabu akkasii siin ta'u obboleeyyan warri wal dandeenyii namni biyya takka bulchu rahim aasxeessa jiru hundaa'u sabaa sablammanuu haammatee deemuun dirqama isaati ammoo kana warri awwala oofaa jiru warri takka takka aktiivistiin poozitiif ta'anii sooshaal miidiyaa irratti waa'ee Dirreedawaa akkanaa miti jee kan ibsu jirus haa galatooma warri galgal immoo warra faayidaa as dhufanii asirraa nyaatanii dallaalummaa hin dalagnuuti waa'ee dallaalummaatiin namaa sun sodaatu kanaafuu gaafiin isaan gaafatanii jira nuti magaalaan seera qabeessa akka seera qabeessatti haalii dabalii jiraata kan jiru kan gari ammoo butameeti maquma oromommaatiin butamee haachi ta'ee nama argatuus ni jira magaalaan hiriirri dees hin jiru namni hawaasni wal miidhees hin jiru hawaasni nagee haalii gammachuuni wajji jiraachuu jira
misooma baadiyyaa dhaqaalala hawaasni sulula hojjechu jira yoo rakkoon jiraatee rakkoo dhugaasanii jira jaabe okay bara amata waggaa kudhan dura dachiin kaareetirri kumshan aadaa galma aadaa oromoo abbaa gadaa tijaaramu yaani kaaree kumshan kannamee jira teelee duuba obboleen keenya kan Somaaliitiifis kumshan kannamee jira soo kana ijaarrachuu kan danda'u ijaarrachuu ni danda'a ammallee oduu godhuu otoo hin ta'in namu ona fi yoo ijaarrachuu mirga isaa sanii haala guraageefis mana aadaa kannamee obboleen keenya saba biraatiifis kannamee jira soo arrafun maaltu adda godhu waqtiin amma jiru nagaa magaalaa tanaa booyareessuuf jaalala kaabineen takkuma bulchaa deeman booyareessuuf qadiir qobaasaa wanni godhu hin jiru wanni kannuus hin jiru yooni kannina jenne illee kannuu hin dandeenyu magaalaa federaalaati gaafa hawaasni walii galuu didee nuti gaa obboleen keenya wajji nagaan jiraachuu feenu sabaasa lammanii hin feenu magaalaan tun harta gatti haa baatu yoo jaame mana marii paarlaamaatu federeeshin mikir beetii murteessuu danda'a gaafii hawaasni keenya qabu gaafii saniiti magaalaan akkamii guddate akkamii misoomti tana beeknee warri asirreessa hojii jiru hin dogongorinaa olaantummaan seeraa ni kabajama hanga nuti jiru ammoo magaalaa kana yoo borullee hanga dirra jirraa bulchuu jiru kana wajji wal qabatee hawaasa kana rabbii gaditti nuti tutti amana nam tak hawaasni kunis qeensi irraa ta'uun qabu hawliin dhiibbadha jedhe mootummaa wajji wal dhiibbachuu ni danda'a rakkoon qabu iyyeef waa takkaan isiniima lanci oguu waa qabu deemu bineensa dilaa jirami bineensaan keessaa yookaanis waan nyaatu re'ee gaaraatis haa ta'u waan takka gisee arkee salma qofa laata waraabessee asii iyye jeedalloon asii iyyite yoo jeedalloo sanii laala waraabessaan laala jee waan inni itti karoorfate sanii jalaalate jeedalloon iyyitus waraabessee iyyus abbaa kiyya nuti ifuma dura deemna wanni nu dhaabaatis hin jiru hawaasa keenya hanga amanee nurra kaayees waa takka egaa kun dahabaanii cabayoo siin jaan akka gadinna qabne meerkuurii haa jennu odoo meerkuurii kana qabdee deemte biimbeen siqiniinteef kana ni darbitaa biimbee booda dhawteetis numa ajjistaame itti deebina kanaafuu rakkoo hin qabnu nuti magaalaa harkaa qabnu tana magaalaa jaalalaa goone magaalaa takkummaa goone magaalaa sabaa sablammatti jiraatan goone magaalaan dabarsinee kanneen takka hin jiru warri nu haaroftisaniis humaa hin qabu jaalala biyyaatii fi butaanganii nu haarofsitanii humaa takka galatoomaa isiniin jenna ጨዋታው ይሄን ያህል የሚያስጨው ነገር ነው ወይ ዩኔስኮ እኮ የተመዘገበው እኮ የሄርኢሲ እኮ የወንድሞቻችን ናቸው የነሱ ደስታ የኛ ደስታ ነው ኡጋዝ ወንድማችን ነው አባታችን ነው የተወለደበት ከተማ ላይ ነው በዓሉ ተከበረ ሙዚየም ይሄ አይደለም በቃ መሰረተ ድንጋይ ዩኔስኮ ላይ የማይናበብ የማይዳሰስ ከሆነ መቀመጥ አለበት ከተቀመጠ ወይም እንደ መጽሐፍ ወይም ሌላ ምልክት ነው ይሄ ደግሞ ኡጋዙ የተወለደበት ቦታ መቀመጡ ክቡር ከንቲባ አቶ ከድር ዩዋርና ኡጋዝ ሙስጣፌ በዚህ ዓመተ ምህረት አስቀምጠዋል የተቀመጠበት እኮ መሬት አሁን ድሬዳዋ ወይስ ክቡር ሙስጣፌ ፕሬዝዳንት ስለመጣ ከኛ ጋር ባሉ ለማክበር ወይም ኦርዲን ስለመጣ ስለዚህ ተፈራርሞ ድሬዳዋ እንግዲህ የግል ካርታ ቤት አይደለም ምን ሸጠውና ምን ፈርሞ ኦልሞዝ ወይም ሽንኩርትና ድንች አይደለም እንደፈለግን ገበያ ወጥተን ምንጨረጭረው ይሄ ታሪክን ይወክሰናል ሁላችንም ከተማችን በጋራ ምን ኖርባት ከተማ ነው አንዳንዱ በሶሻል ሚዲያ ላይ ያው ቀይሮ ተነስተዋል እየተጋደል ሰልፍ እየወጡ ነው ድሬዳዋ ማህበረሰብ አንዳንዱ ደውሎ ምን የሚጠይቁኝም አለና ለማንንም ሪስፖንስ ማድረግ አልፈልግም የተከበረ የዚህ ምክር ቤት አባልም ስለሆንኩኝ ተመራጭ ህዝብን እንዳስተዳድር ስለመረጠኝ ለዛ ነው ይሄንን በውዥንብር መልኩ ማህበረሰባችን እንዳይደናገር የፈለግነው አሁንም ቢሆን እውነት ለመነጋገር ከ8 ዓመት በፊትም እኮ ለኦሮሞ የባህል ተቋም 5000 ካሬ ሜትር መሬቱ ተሰጥቷል ለምን መሬቱ ላይ ቤት መገንባት አልተፈለገም ለምን አልተገነባም ቴሌ ጀርባ
ለወንድሞቻችን ለሶማሌም ደግሞ 5000 የባህል ተቋም ተብሎ ተሰጠ። ከሱ ውጪ አይደለም እኮ ለጉራጌም ተሰጠ። ለየትኛውም ብሔር ብሔረሰቦች የባህል ተቋም ተብሎ ተሰጠ። ይሄ አሁን ማንነቱን መገለጫውን ሳይሆን ድሬዳዋ ባይዘወይ አሁንም ቢሆንም የትንሿ ኢትዮጵያ ናት። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ባለፈው ኢንዱስትሪ ቱሪዝምን ሲያስመርቅ ድሬዳዋ የበረሃ ንግስት እንዳለችውንና ግን ድሬዳዋ የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ትንሿ ኢትዮጵያ ሆና እንድታገለግል አሁንም ቢሆንም የፌደራል ከተማ ናት። በጋራ የነበረውን ጥያቄ ግልጽ እኮ ነው አይደል? የሶማሌ ክልል የኦሮሚያ ክልል ይገባኛል ጥያቄ ስለነበረ ነው በቃ እዛ ሁሉም በጋራ 5 ዓመት በጋራ እየተፈራረቁ ያስተዳድሩ ተብሎ በሰላም እየኖር ነው። አሁን በነበረው ታሪክ ወደ ኋላ ተመልሰን ምንም በማያውቁ ኃጢአት ልጆች እንዲጋደሉ አንፈቅድምኛ። ድሬዳዋ ስቲል አሁን ፌደራል ናት፣ ነገም ፌደራል ናት። የመጨረሻ ውሳኔ የሚመጣ ጥያቄም ካለ በህዝቧ የሚወሰነው ጥያቄ ነው እንጂ በማንም የሚወሰን አይደለም። ይሄ እዚህ ያለው ማህበረሰብ ደግሞ ሰላሙን መጠበቅ ግድ ይላል። ከድር ፐርሰናል ነው። ከድር ተሰደበ አልተሰደበ ከድር በላይ እኮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኮ እየተሰደበ ነው ያለው። ስለዚህ መሰደብ ማልፈልግ ከሆነ ቤቴ መቀመጥ አለብኝና ትልቁ ችግር ምንድነው? ይሄ መነሻው ከየት ነው የሚለው ነገር ላይ እኛ ሳናውቅ ቀርተናል። እውነት ነው ነገር አንዳንዱ በመዋቅር ውስጥ ክፍተት የነበረባቸው የሥራ ብቃት ብቻ ሳይሆን በወሬ በበርጫ ቦታ እየሄዱ ህዝብን የሚያሳስቱ ከዚህ አዲስ አበባ እየተመላለሱ ኔትወርክ እየፈጠሩ ከተማውን ለመበጥበጥ የሥራ ማነስ ብቃት ያለባቸው ከሥራ አሰናብተናል። እስቲናው ገና የሚሰናበቱም አሉ። ይሄንን ወሬ አጀንዳ የሚያደርጉ ስላሉ ስለማውቅ ነው። አንዳንዱ በራሱ ፍቃድ የለቀቀ፣ አንዳንዱ ደግሞ መስራት አልችልም ብሎ የችግር ጊዜ ቤት ተደብቆ ፈርቶ አሁን ደግሞ ግን ከተማው ሰላም ይሁን ደግሞ እኔ ጀግና ነኝ ብሎ ህዝብረተሰቡን ደግሞ ማታለል አይችልም። አሁንም ቢሆንም ከተማችን ወንድሞቻችን ሁሉም ሶማሌም፣ ኦሮሞ፣ ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች አብሮ ተዋልደዋል። አብረን እየበላን ነው። እውነት ለመነጋገር ሌላ ክልል ላይ የሚኖሩ እንኳ ሌላ ብሔርም አለ። እኛ ያደረገውን አስተሳሰብ ሀገር ማየት አለብን። አሜሪካ ላይ እኮ ኦሮሞ ስትሬት አለ፣ ሌላም እያንዳንዱ ሶማሌ ስትሬት አለ። ሰው ባደገ ሀገር ላይ ስትሬት እየሰየመ ከተማ በስሙ እየሰየመ ከተማው ታጥፎ ወይም ኪስ ውስጥ ተገብቶ አይገኝም። አዝነው አንዴም ሁላችን የምንቀበረው 2 በ2 በሆነ ሜትር ውስጥ ነው የምንቀበረው። ከዛ ውጪ ማንንም ይሄ ደግሞ አጀንዳ ሊሆንም አይችልም። ህዝባችን ደግሞ በሰላም እየኖረ ነው ያለው። ከድር ችግር ካለበት ኦልሬዲ እሺ እንኳን ከድር ብቻውን የራሴ ርስት አይደለም የራሴ መኖሪያ ቤት ነው ካርታ መሸጥ የሚችለው መፈረም የሚችለው። ስለዚህ በካቢኔ የምንወስናቸው በጋራ የምናያቸው ነገሮች ህዝብን በማቻቻል መሪ እስከሆንክ ድረስ ደግሞ ግን ሁሉንም በእኩል አይን የማስተዳደር ኃላፊነት ይጠበቅብናል። ይሄ ትሬንድ ዛሬ ብቻ አይደለም። ሁሌ የዚህ የሹምሽረት ወይም ለምርጫ ሲደርስ 1 ዓመት ሲቀረው የዚህ 5 ዓመቱ በየምርጫው ሲደረግ 1 ዓመት ሲቀረው ድሬዳዋ ላይ የተለመደ ነው።